اول بجه بسم الله بخوينا بحمد لله صلاة الله سلام الله لسر رحي حبيب الله صلاة و سلام خواه از دشینم راست راست او کسی کنه حال ما تماشا دکن او کسی کنه حال بر رادیو یا کردی دنگی مده چوان اون بخیراتنا سر چاوی من و سر سرم راحتنا طاوا كوصا گرم لا بايا كوصا هينكتي في طاوا گرم في بايا هينك بگمان دوان روجين كو ايدي بداويد بن امي بريا وان روجين كو ايدي خير وبركات وحسنات عبادات ام وان روجان دادكن بگمان وان روجين مهمن وان روجان ما چوا در باسكر ايكو 25 روجين نه وان 5 روجان ما چوا در باسكر مسئله وکو امی وان 5 روزه چوا در باس بکن هیچی وقته توبه هیه هیچی وقته که مرج دستی خورا بگه یا ربی ت گناهی من عفو مغفرت کی از توبت کم دلو جا تن مرویه کی بجه رب العالمین ایشالله دعای ما و دعای و دوان روزه مشرفته ایشالله و قبول بکه وان روزه 5 روزه داوی معلوم است سبج روزه کم مهم و گرینگه سبج روزه ليلة القدر كوج 1000 روجا بخير ترى إلى ما بحصل ليلة القدر نكن لدوان روجين داويدا معلومة إيدي قال كس فطرة خود دين صدقة خود دين زكاة خوش بلافتكن وان روجين مهم دا صدقة زكاة فطرة قالوا لك يدك قالوا از جمال خو از چخا بدمه بچخاس او کی مالا من هيا ارده مهنه ايه زكاة شخال وي عردل وي مالك از معمورم يا نظام شخال متش معشم تاني هي قالوا زكاة الويتش لينوتش إنه ميفانيا كان صدقة زكاة فطرة أمل فيدري إن شاء الله أمل صحبتك خوش لقال أكاديميسينكي لقال دوچن دكتور طه ناس أمل خبر بدن لید بشاوی دا تماشاوان نجا معلومه هر روز از حتی دسته ما به از به منقبه کی به حکایه کی به چیروکه کی به مسئله کی از دست بدکم ایروجی مسئله من لسر صدقه مسئله من لسر کسی که کو خیر بده روزه کی یک ته ایمانه دبجه از صدقه بدم دبجه از اجمال خو زکات بدم نیتکه معلومه دبجه کو دسته کی خوش وی دسته دا دوی دسته جی نبینه جبو صدقه جبو خیره جبو انفاقه ما نفسه اوجي دبجه از حساب کم ایواره وصا لانسان کو وصا امجه حالی وی وقتی وی وصا نباش بلوان دگره دبینه کو یک وصا تام ایبکه و ماله هما یک سر راد بد وردا پرت خد دستی وی اوش وردا تشه نه زانه کیه نه هرینه بلی اوینه کو ایبکه و ماله جی ددنه پر خص دستی وی اوجی نکه به ماله روجادنی دیسانیت تکه herkes radze evşiyar. Kagoya delivi de darbast be. Dve illa bede. Diçe evara disad be. Kes nevine kiye ki çavadaye. De darbast beled ne jinke. Evet tam beke ve male disa. Peret khadeste ve disa diçe. Jinik jinak ve male. De ber roja sisya. Disa khawna ka ve çay. Magoya de delivi de darbast be khairek hasanatek darbast be. Kes nikare bigre. چواد که دیسا ایواره راد به لدن رکو وسا قلبالخ کامزونه هر کس یکی آخر دکن هما وینه که آخر که دبیجه حال دبه که وینا ریوی به تشتک به هما راد که پرد خد دستی وی وجد او دشه نه زانه کیه نه دبیجه کی فلا تا اکناب دشه روشه چارا وسا یکی رو سپی یکی وسا جلیوی سپی دکه و خوناوی دبجه و روژا پیشی کوتاوی پریت دا کی تدگوز صدقه دا کی گلو دبجه والله اصلا نظام بدای که خونه داد بینه نظام دای کی دبجه تو چوا نزانی ما پری کو تدی کی تو نزانی تدی کی کابینه حق تکنا که شو والله حالو وقتی ورین سو نباش بو مگوی صدقه لی هر اما خیره خود دمس گواوی کسی کو تدای دکت دزیا یکی و تام بکتنا دزیه تا پره دای بازگش و صدقاته کت شوناکو اوی کسی کو اوی گناه کی بکن و خود گور یا ربی شکش ترى صدقه مجی خو گل یاد دو گویش کی بو لازم زانم یویش کی بو و او جنک جبو کار کی نباش شو زنای دو شو ماله توی پره دای جبو روجک بجی وازگچ بو صدقاته دسکته شنو گو یا ربی شکش ترى و یا ربی شکش ترى
روجا سسيا قو اوي كسي كو تاد اميجن قلبالغ وتنداي كي او كيبو انسان قلبالغ من قبك الريوي به مال الريوي دچه كا هر سفر كي قو او كس خوديه زاف زنگين بو پر پريوي بو تچو صدقه داوي بيجي تشافه بيجي لي او صدقه كو تداوي او ني زنگين او يقولكو ابي كسي كو هات ابي پر دامن و صدقه دامن اوینا کی بو افچا بو قنه فکری جوه دقه وربا مال خوین ین زاف مال خو او وقت بجن زکات لچه صدقه لچه واناجی همیا توپ کر کوم کر جوه سال ورباجی ایدی جوه روجه ورباجی ایدی هر تم صدقه و زکات دا مر نزانه کو صدقه اوش انسان اج کردا بفت بینه مر نزانه کو صدقه او بکه شکل چه او بکه خیرات دوسا خيرك كيجا گناه ايوار عفو كرنه مرف نزانه ايرو من زكات صدقه وفطره خبردن ايرو ميوانه كي من دشي هاتيه اللي ديار بكر او بخوا مالي سيداي يم مزگفتا مازن بو مالا امين ملايم بو او بخوا انا ها لمزگفتا حضرت سليمان كو 27 صحابه دور دا مدفونه بدنگي وي قراءه قران اما جو ضرب كن ومدس برنامج خوب كن كرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر صدق الله العظيم يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا 25 روز وسا هرکین افطار باسپونو چون مدگوه به چه ور اف رمضان هک دو ترسیان گوت ها رمضان دا چه در باس و 25 روز در باس چی بون مال فدری 5 روزی ما 5 روز مهمه وکو وی 5 روزی مرف چه در باس بکن مهمه وکو وی 5 روزی دا مرف وی 25 روزی کو مرف اشتر باس نکریه حقی مرف بده افان روزن دا ویجه حقیقتا مهمن حقیقتا گرینگه دو مبعثا چکر مبعثا وان 10 روزن ین داوی کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتی کو وان 10 روزه دا اغلب روزن ام بجن وان 5 روزه داوی دا روزک هي ليله القدر کو او بخواج 1000 روزان 1000 مهان بخیرتره 1000 مه که چخاص که بردل 83 سال کسر فلان 83 سال یک روزک بردل امرکیه واز مهمه بلکه اف روز بشی ام نزانن طبعا روزين داوي دا دو مرف ناف خير وحسنات دا دناف عبادت دا دناف نماز و طاعت دا مرف در باس بکن ای بیت کم ودوان پیش روزين داوي دا جی اونه اوسا در باس بکن معلومه ایدم کفن روزين داویه هیدی دیم بر به رمضان با هیدی دیم بر به جشنه واتن اوان پیش روزين داوی دا معلومه کو از گلک جاران دی بینیم مثلا ایرو هما دو پیرانه باویم تلفن بکر گو کرم به دانا فطره خودم بکه وکیل باویم فطره منه بده فطر چا مرفت داین وکیلتی بچاویه صدقه بگمان کند ناوی مهده ناوان پیش روشا دا دوی هر تمر بده لصدقه لکیده چن صدقه چیه گلو دوسا فطره ده آن صدقه تشتکی دنه آن دوسا زکات ده آن زکات و فطره اوانا نوا هفدود که هنک جاران ایرو می باسا زکات بکن زکات چیه گلو چما جبو من مسلمانان وسا ریو ریبازه که بوی رنگی هاتیه داینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث خونده دجیان خونده چی گوتیه؟ قرآن پیروز بکا چی گوتیه در حق زکات دا صدقه دا فطره همه باسوانه کام بکن صحبت که خوش محبت که خوش حتی دم فطار عرفه هکا والمالا خود دری خود نمر فکر مالا خورا اما جي محبت دردم او اما محبت بركت الفدر بلن بكن ما بقرآن پیروز دست بکر بزانبون هم دست بکا برنامه خودش جي بقرآن پیروز دست بکن کش بر کبرا او برکت قرآن برا که جان ما مال ما هروها مال وجه برا دور داشتی دنگ بده اما جامعه اوه لگل وی مجارمه هم زکاته هم صدقه هم فطره کسی این کوکو شیوه دا پرسک هبه دربار مجارمه دا فکر رامانه کی وهبه ده شیوه دا تخوازن کو تشتکی بپرسن ایرو فیسبوک تویتر جبو حاضر و آماده فیسبوک دما فطاره آن ترته کردی تیوی
توییتر جی دیسا دم افطار آن TRT کردی توییت کارم مساج خود فکر رامان خدا خواست خود کارم بشینن اجل بدر نه برنامه داجی از مساج واجی بخوینم ایرو میوانه که من اکادمیسیان جار جاران ام وسا میوانن کو درباره زانست پوزیتیو تا زانست علمی دا ام واجی دکن میوانه خو کو او بخو خبات خدمت دوباره علمی دا جی گلکی سرکفتی گلکی خبات شکریه او بخو اکادمیسیان دوچند دکتر تاها ناس ایرو میوانم نه لمکان ما حاضره هجان تو بخيراتي اشتغل راضي تباش راحتي ان شاء الله الحمد لله انا جو راضي به هجان انت ilahiyat fakültesi bu İslami ilimler fakültesi İslami ilimler İslami bilimler İslami ilimler fakültesi İslami ilimler fakültesi تبشا فقهي ده هجام معلومه ve mesela hem zikat hem sadaka hem fıtır yani derbare ambejen فقهي ده جي gerek وقت بيجن دكافين نافا مسألة فقهية يعني مسألة فقهية دتشتين فقهي قالك در باسبن بشاوجي أفيه كي هجي من حفتياتني تهاتي بدر كي ده مكان ديت مكانك قال كي خوشه إيروج روجا شامية جمارتسية ما شاء الله قال جي قالك هاتي بدره تشوادي مكانه متى تشوادي ته مجي ميزاك وخوش حفتيا بورتي وقتي ذاتم از جارك دي هاتم يعني يقولوا اسكشاندم جارك دي هاتنا ريد والله جي وزاف خوشه هم پشت آوا و شیناییه ولو görüntüye de yani televizyon da zaf koşuk dert kedi. Böyle. Hala baba da jora. Kuduşta tabi mekanı makamı İbrahim Peygamber'e Eyüp Aleyhisselam vedere. Mali manevi ve. Mali manevi de geleki hece. Nava bername de mehnek cara az dibejim az bijim bajar Peygamberan. Diyarbakır'yan erişe mikir. Gava haftiyadine go hayla bajar Peygamberan yeme. Go hayla bajar Peygamberan. Urfa تناصي أو جهة صحابية أو جهة صحابية يعني ما فرنا كديار بكرة urfa براك هفدونا مجوها ميجي وسام مجبرات نوام برمال جنگشي چه نبه طبعا معلومة رمضان برای هفهانینه وکو یونس نبیشه هجایمن دسر به مسئله بیشه هک ام مرف پار و بکه بیشه ام تیر بفن وک بیشه مجارا موزکات ده بیشه هک ام بلا بفن ام پرچه ام بفن و چقدر بیشه ام تونه بفن معلومة زکات جبو فقيره جمالي مرف بلا بك يعني كو من بحث بك انا كسب بيجيكو يعني هم في تشتكو افينا زيده جمرا كيره من افينا كم زكاه نه تشتكو مرف جي عجيب كشينه تشتكو مرف درد كل بكشه تشتكو مرف بده مرف جي كماسيك اول زكاه جا طبي ام زكاه من هذا سبيك ده جو هجامن يعني ناف حفتيه دا از جانا صاد فان مسئله وصاد از حوالا در دورات دگرم از امکان به مسئله اون چه زانه مثلا ایرو من پیشیا برنامه مبهدورا و صحبت کر من ده کسا گریم گو که گلو زکات و صدقه و فطره کاش هفت خطینه ناقتینه چکا اوان همولاتیه ما دایکا ما باوه ما برای ما خوشگه ما خطینه ناقتینه مدید کو جه ده کسان پنج کس نکارم قتینه یعنی لحف دود خن هجم زکات چیه؟ زکات چوا هات؟ زکات چما هات؟ أموسى دسفك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دسفك إذا أجي السلام وحرمة إخواج تمام تماشبان ترت كردية ردشينم وزيبيتكم كوف ما رمضان وف ليلة القدر كل بيشياما بوسيلة خيري وسيلة عفو مغفرته وخلاص بونا عذاب إن شاء الله آمين إن شاء الله مجارة ما زكاة لبلي بري زكاة أزخازم تشتكي بري ولو شكلكي بيجم مثلا مسؤولية إنساني حقيقة خود وقتك مميزينه بال خدي تعالى ويكجي ومسؤوليتك دي هي بال عبد ويفيا يعني دت همل مسؤولية صورملق إنساني هنا يكجي أوكو همبر خدي تعالى همبر ربي ويا وفق نعمة داني دا بأبجي بهتر بالميجي وبروجي وبحجي بلكي قسمك تيجي يعني نقول لميجي بيجن ستونا دينا روجي إنساني معنوياته ويباقجت كيف مها رمضاني معنوياتك بلند جيرة تشيتكي وحجي وقتك إنسان دي حقيقة كيف معنوياتك ولو يك جداي داوجي يعني توحيد خدي تعالى دور دا جي إنسان يرتشيد به دي آلية دي
عالیه جواکیه یعنی او مسئولیت انسانی بال جواکی و عجبه چیه يعني إنسان محقق مسؤولية نيبال جواكي بهنا اللي خدي تعالى يقولوا نهشتي بكيف إنساني أوجي بله تشتك وظيفك داعية ده وفرض كريه للسر فرض كريه كودا قنا أوجي مقدور نبي يعني أو جواك حقي وردان أو مسؤولية وردان بال وجباكي لي طبعا هجام منها مثلا مسؤولية مقوية دوي مرفجي فينا بحقيقي بدأ مثلا تبعصا حجيكر الجانا فينا بجم كسين كنت دشين حجي و او كان مثلا دشين او هرن ام بجن بشي حجي جاي هرن دشين وي در دقرن حاجه خو ادا دكن راجن تليفون اخو اوه شكابس اوه شكابري ابسج فيلاج بشين يعني اف عبادته ما يعني دوی مره به حقی ویژه راسته يعني نماز به حج به هر چی به يعني راسته مثلا حج وقت قلتي انسان دي حقيقه جبوت تشوا وتام نزاني يعني قلت الحج ما يزينا اصلا توحيده بله يعني تتكوي هر توحيد اخذ تعالى دبينه ربي مخ تلويدي او كما انسان ما وقت قلتشن بيناك زحف نزانن حتى اجي نقلك وقت ما قافله بربون اجي واعظ بون بري ما قافله برن روجك صحبت جواره كر او سمبول الحج مجواره دانا ناس كرن مثلا عرفه شيا كعبه شيا جبو شام دفتل طواف كن يعني زيارتها پیغمبر معناوي شيا مزدلفه شيطان شمام كبرات وجني وقت ما معناوي جواره قلت طبي چند رو درباس بوبون گویا شما تسريع ولد ابناك اجمارنا قلت يا حقيقه انسان وقت بزاني تشتكي بك ومعناوي فهم بك هنجي تعماوي جيرة شيء دبي يعني تعماوي دبينه بجز زكاة جي حقيقة خدي تعالى دانية كو جبوت دنجا توبلومي يعني في جواكا ما جبوكو دنجد نابينا فقير وزنجيني دا محافظة بكي أهليك زيادة نشي زنجين نبي أهلي دي فقير نمينه پريشان نمينه جبو في كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيجي دبي مسلمان حديثك خود دبي مسلمان وكا وجودك بتنينه وكيف وجودك هنا وقت وجود انسان اذا مثلا اعضاء كيوي نخوش بك هبه او اعضاء دي حمو اوجي ازيت ادكشيننا يعني اوجي حضور سوز دبل بفي شكل وقت الطفل ما جواك ما دجي هناك جي انسان فقير بن وسقنتيه بكشين انه نكار بمزوري اداره خو بكن زاروك خو خوشك بدنا تربيه كرن وتعليم وابكن هنجي gerek o insan diye o toplum hamu ye zengin jiye rahatsız bin yani huzursuz bin yani o insan belki çağve haber maleviye di falan var hasıl huzursuzluk her daim şeydi bej bu ve ki mago de mesuliyet hane yekje bilmeje tekirin behter ويا ديجي بزكاتي جبوا له خدي تعالى د قرآن د سه جارا كلمة زكاة ترى درباس دبي سه جارا 27 جارا لميجرا فورتي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لميج بكن وزكاة بدن هر دو فورهاتنا لميج وزكاة دائما 27 جهة فور خدي تعالى بقولوا بمعنى أقولوا ذكر نكر يعني هجام طبي يعني رب العالمين قد سيه آيات عنده أبينا وصل بليف كربا وبيستو حفت حوانا جي نمجي هاني بجمع هذوكو معلومة نمج تدي ستونا مؤمنة كي إسلامية يعني يعني مرف مج نكش خو مرف خلاصية مرفا جتنا جاكو زكاة جي بهوادانية حكمتك البته مازن دبر راستي ستونا دين أريل مجا لدناوا جواكي دجي ستونا ساغلمية جواكي دنگاوي زكاة هجا من أمي صحبتا خدامو که معلومه دما مرف لغتا وجدنره جب پاخجیه نوسا جی پاخجیه ته یعنی مرد شکی کو نوبکه یا جی زده بفه بمعنى پاخجیه پاخجیه tabi ya çiye de aliyaji yani yekje pاخجیه مال انسانیه و یا دیجی پاخجیه نفس انسانیه هر دو کاجی زکات وقتی کو انسان کیدا هر دو کاجی پاخجد کی چاو پاخجد کی ام سروی جینه کی بسکنن هجاب ام الفدر بهنوکی کی بدنه چوا پاخش دکه زکار چوا بدن مروا چوا درونیا مروا قلب مروا چوا پاخش دکه به چوا جواکه جی هر وها وقت مگوی دست بکی دا یعنی مرو تفکی و صادتین جمع هفدو مرو
وی پارید که و انگیجی مرف تیر دبه و مرف پاریجی نکه و انگیجا مرف بلافت به می باسا وانی کام بکن ایرو تماشاوان نجا میوان اکیم دیجی وره دنا برنامه دا برای سپریز به اما دنا برنامه دا belki ama oku ez hesabışım naviye sebişim میوان اکیم دیجی وره لطفا ایرو می الهیه کی گوداری بکن گوتنه کام کرده ہے گوتنه کام ادبیجه کو دپی ناکه شکاله کی ایرو روشا من نها yani روشا میان نها کو یا ام بجن قصیده بجن ما ام بجن الهیت بجن ما هر وها في حاله وانا هم كي مظفر لقولتخكيه هم كي محمد امين مقويا د شكاله كده دحب بي وخستيه يعني شكاله كي ودحب بي وخستيه ونهردو كلا كاف درو نشتره ونيرو اميرو دوات بكن وكاكو اسبني الدنيا فرايه وارض الله واسعه دنيا فرايه ترى ما حمياجي هي دلي ماجي فرايه الحمد لله يجبوناوي برنامج ماجي الحمد لله قالك فرا وقشه يجبوناوي جي سيداجي هي جي ماجي هي الحمد لله جي ما تماما تشبوها الحمد لله مالتا بابا ايوا جي وصا شخو جروب ميراج ما شاء الله پنبل خو کرنه ك خوشکار نشد کاری بی ها پنبل خو کرنه راکی محمد امین مور خو کریه یا امیراج جلی جلی کس بگه سرچاو سر برات سرچاو ان شاء الله ما شاء الله كوما ميراج ان شاء الله ما شاء الله وصا اكل كتيبيه يعني ام بيجن كو بارانتي وصا شوقك دديا بله عيني وصا الوي بله سرچاو سر برات ان شاء الله فكر كرم كم ركزنا
وی مالا و آوا به دو مج براک محمد را مگو مصطفى ایروژ مگو محمد جا براک مزافر مگو بجه ناوی محمد یا مگو ها محمد ها محمد برای هدونه مناسب مالا و آوا بلس خوش تماشاوان جا مگو میوانه کی مجی اوی وره او میوانه مجی نا حضری و آمده خود که میوانه مجی شاردار اورفایه شاردار باجار مازنی اورفایه نیا چیفچی روی و میوانه من خودش راضی به و جانا و دجاره دبه میوانه من صد ده دقیقه دمینه و دچه کارو باری و خواتی می هر واهنه کو روجی بر خلاص بونه مگو روجی بر خلاص بونه طبی زکات صدقه فطره کو گلک مساجی وایشتن و قمر نازی مساجی وایجی ام برسوینن به تایبتی د دربار وی کده چې کومل درې کې مابون هجه مگو زکات د گرینگی وی هنه د امبجن تایبتمندی وی هنه حاضره ای تمام هجه من دست امبجار خونه که تمام میوانی متی برا وقت به شاردار اورفای نیات چیفچی وسا ام نابره کی بدنی یا نه واسه برا وره ام نابره که وسا چوچک بدنی ام نه سال بدریم به پیشکشوانی توفیق چوبان و حسن چلیک حکمت مها رمضانه به رساله رمضانه دبن سیا رساله نور ده تشیرو بکرن در روژه da mare mestike fitne tınana, fesat tınana, toplumda içi toplumda huzur haya. رساله رمضانه سبه لسر اکرانا TRT کردیه Daye es soneten daro dene tu sıktano Daye es soneten daro Bana dün kuf gerek. Bana kuf gerek. Va lütfiyan deri bilin derdi kevin. Kapılı muriye. Kaza Bersimi du deren derdi kebi. Bakın canayı davetine hem fistaneye hem zuğun heye. زمانی ما گلو کچه که دشبه زمانی آدمی منی وان داره نه؟ ولی من بزنیش آدمی آدمی منی کنه من قفا فهمتون آدمی منی بود. Ay Muhammed nur içinde Aleviti Real Hak Muhammed Ali. derd esma şerine gey barevle hokeri. السلام عليكم تماشاوان هجا إن شاء الله دمها رمضان ده هروش أمي بفقه إمام الشافعي بهفربن حتى نروجه هفديتني بأميدا بهيفيا هيمبونا جلك مسألين لازم مذهب إمام الشافعي بمين خوش أمانتي خدا بن كاني قصیدین سیداین دنخاش مهر رمضانی هر روز لسر اکرانین TRT کردی من بريا تكيريا برينا من ترجي كوري
kirin hem buna te hem jijite hem apete عشقا خدا هر روز ده مها رمضان ده لسر اکرانین TRT Kurdî. معلومه ام میوانن جا ام الأورفة میوانن معلومه جا لوی درجی مازوان مجی هیه و از بجه میوان چه نابه جبرکو ام میوانه وان ام میوانه باجاره وان ام میوانه مکانه وانه جایی رو مازوانه کی ما نها آنها لبرمه لمکانه ما حاضر آماده شاردار باجار مازن یه رحایه نها چیفچی گیش دمه دنا ویل لیو تفگره وی حرکتی دا تخوگان دمه تو خیران سر چهار پیجاییم صافي خير قبل ما باش راحت ان شاء الله باشم biz nakadı nakaşları rindari ama ev işte tüm kabatiye ama preye ama var nana kuş kişa burun mama mivane mene serçave mera emin vura emel perlo vabner serçave serçave mera o da işte zazibe proje dine tahati ben bخوف خانه proje dine tahati tzedetir dusa wastiya boy tzafti boy ve roja ko tahati boy nav zika ke kolane tigariya boy İropçek elhamdülillah baştır enzam o kako tihine rojiye boy vakame nasıl خلاص دبي ما حتى هين بوي خلاص يعني حتى هين خلاص بقى حقا يعني لا يعني روجي iftara hazırlığı mı iftarı he bele emiş abi seçmeci kabahatın dikine hem harron ilçak yine kaza yine işte darına gundane iyi zor yani dereki roji dereki je hel bijartını seçim bijartını seçime tabi do bu ezbarım hejemin do lissureki havaya germe hatu bu 5 derece lissureki yani ne ve germe da ve xabate ve hatana xaşlar bas bu drone serone germeyi hani bada hakikaten sero ziyade germeye prev bir germe ما قول السفارة كيوسا نظام المردين شوابو لا مردين جبر هينكتره لا مردين يبرد سيشار درجة هاي يعني هينكا تابع الربيع علامة إمكان ويوسا راح تيجي جدا محمية وبيستو بينج روجا تشكي اشترابج ميجايم أفا إيجي سيشار روجا وصا زيادة جاتيد من جرمي أزبارم مش سيدا كيراغو بميوانه مگو سيدا أفاز بينج سيشار روجا پر زيادة تيد بم چي حكمتي قلت خيرا روجي زيتر قزانشت كي زيتر قزانشت كي زيتر تيب بگو fetva işler fetva براحته inana beri mesela le bajari Kayseri bera nur ku dua ev dikirin dağıtına kandır dugo boyna kul rahayi eko roji digine boyna katırı ve daima kabul bike marra germe manago ما هافيني راح تزعف جرمه طبي هجاي منها مثلا اميرو 25 صبي روجيكا مهمه ليله القدر او ما تيغوتنكو جحزار مهان بخير ترى من حسابه يكر نزيك تك حشتي 3 سال وتشتك حشتي 3 سال دروجه كده Kusa çalakiyek, etkinlikek, kusa programek, bernameyek hez hususucu bu sibe? Na heye, sibe em liverin, em Khalil Rahman'ene liver لحر داری لبرگام للکام لحر ولایتنا جامع دیوانیتن بنا لیلت قدر لور مولوده قرآن ته خاندره ما قرآن işte قرآن جمراتي القرآن مجدا كل قرآن جم Müslümanlara pür mühime hem işte işte iftar evanın du iftarına hazırlığı evanın sebep ku bivane matına buraya bırak perişan neve bravo neve kuçu icabı kese mazubani olarak ama özgür هجام tabi em dibejin ya hazar mehi bxirtire evet dedi
سالی جاره بکیم سال کاتن مخونه گیره و روزی روز لیلة القدر يعني رب العالمين يعني رب العالمين ابدا سويه ما هم چه زانو كم سبت كشف مثلا حوقس روزی که مهمه نوصا تدناف کارو خبات در باس بکی ازه دناف کارو خبات در باس بکی رب العالمين يمسا يعني جبركم وظيفه دارن کاری باره ما هي شغله ما هي دوام میلک درکی بن ام نکارن دناف عبادت وصب وقت بيجن بحقي ويجي بدنه تسبيح از بارم ناف میوان عادت در باس بکی ها ورده işte na ava mevraniye ama tabi ibadet gerek kam ibadet akatumu bikin istibeci lan Leyletul Kadr şeva Leyletul Kadri şeva kam mühime sibe gerek kam hatta sibeda ibadet akabikin şu kadı kara duam bikin jiber kadı biger görev Müslümana vani iyice va fırsat da gerek kam gi ve fırsatı رنداوك بله رندانا طبي اجازه وصا مثلا از برنامج بقدينم از هرم تراويح او يعني تراويح انا صد ساعه از قران قران تي قاندنا ام جيل فرن يعني درباجي هجا مدري معرف شو درباس بك في روجي لغور علمي لغور امبيجن قراني يعني نا مثلا مره وشا خوش ترى قوي جاي يعني مش نوفي درخه ما فهم كركو فتوى كيش مرة عبادات درباس كنا عطاسي براستي ليلة القدر تدي معناه خوش قرآني جنزول قرآني جبوك قرآن هاتي وقدري دقري يعني معناه يتشيا عمري إنساني حمو يعني أو حسابه هزار مهي هشتي وسي صال يعني عمري إنسانك يا ورطلما أو عمري إنساني حمو وقتكو قرآن تيد النبي حياتوي إنساني ده تمعناه يعني جبوله أو حياتك وقرآن تيد هبه هنجي بمعناه وقيمته وهايا ليلة القدر أو عصندا أو حياتك وإنساني ده قرآن حياتوي ده وقتكو نبي فاليا تقيمته نينا النبي نهي جاي شباب ليلة القدر أو شاب جو هشتي وسي صالك بيجي شامو كي بخير ترى يعني بجام تبي بجام بشدر باسكن براستي دورة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده ام وی زانن کو حضرت عائشة دیامج پیغمبر صلى الله عليه وسلم پرسیه گوتی یا رسول الله اگر از لبارا و شوی ورم يعني وقت بيجي به نصيبي من از تثبيت بكم از چه بيجم يعني از چه بكم گوتی و دعای بخوینا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا ربي تعفو كري تتخوازيت كيفاتك وتعفو بك مجي عفو بك يا رب هذا دعاء يعني عفو كرنا اخوا غنه اخوا ربي تو عفو بك ويش ربي خو بخوازه ارتق بتشو وسيلته تدخوازي بالزمان تدخوازي تبع عبادت لميجي خو كديسا حضوراوي تي قران خويني اما ديسا جي دوام لي تفهمك ودفهم هو بيجي توبه بك واستغفار بك عفو كرنا خوش ربي خو بخوازه تا خوشم نه او مسألة نصا مر بالساعة يعني مهم أوكم مر بدلو جام ما عبادته أصلا مهم أوكم بمنطقة أخوة بفكر أخوة هو معناوي فهم بكي بله يا أصل أو يعني وقتك تفهم كر جيو بيد حياته تي راست بي يعني بله. استقامته تي راست بي أما وقتك تفهم نك صبي حتى إيفاري جت إيفاري حتى صبي جلميش بكي ديسا باور كهاني تمعناوي سانكي خوياناكي جبولو دوی وی معنی مو تفکر بکه کو دوی شبه د قرآن هاتی قرآن جبو چه هاتی جبو کو وی دنیای حضور بده دنیای سیستم کې بده دا استقامت کې بده دا جبو وی هاتی وقتی کو تفهم کرد حیات خوشی الګوراوی راست کر تفهم کریه تا استفاده کریه ليله القدر از بارم ام خلاص بوم چک چونکی وقت خوجه گفت فتوه هاتش مرا يعني صاد ما تشركك بجي وقت 10 ثانيه بج 20 ثانيه امل بر خديقه بيجر نعم ناز صبح فرصتك مازنه امل بر بيجر نعم دوام بشين يعني از بيجم نه لازم اكو الا جامعه ده وبدعاء جيبه مثلا تهار الناف جواك بقري فقيره ببينه تهاري كاريا وابكي تدلي واخوش بكي ابج ليله القدر يعني اج ليله القدر يعني مثلا شهرداري ما مثلا بلكي وظيفه نوي بشكل يهبن أرنا نام حزار يتيم وفلان مثلا يتيم على حزار يتيم بحزار يتيم يكو باي شاجبك يا مجوانا اك çekir yardım ek çekir ayditi ma gobra keyfi yetima kaş
خدا خیرات مزگه تبی هجمن نه وی پنج روزه وکو تا خوجه جیگو یعنی حقیقتا مهمه بردل عمرکی عمر زیرتره يعني عمر زیرتره 83 سال ضرورتیت خودش داد ترى ام مگوی ام هستنینه سرچه ببی ام صمیمی بر yani شاب دورا تروجين مثلا ايه ضرورتياته دي بقى تلور فايبو ضرورتياته جلور فايبو دي بافجي تلور فايبو افان بين جوجي داوود اوسا دياته بافته اوسا دغو بريم افان بين جوجي داوي افان ده روجين داوي خير وحسنات تا ço ضرورتيا خو تا ço درباس يا gençtiyate ço درباس bu bir taybeti özellikle kadir gecesi نه بره او بو يعني بافي مديامه المالامه يعني بره نا زمان نهاية اوه امنكان نبيين لي مشترى وش هايين برقاش بو نواني تلفزيون هبون نو هبون ام جيتا بافدرا ما بافدرا مثلا ليلة القدر بافي إلاهي بخير قرآن دخان ما يجروا نشتدان ضده رادو من نميكر نميذكر ما شاء الله لا بافي تمالله بو yani gore kamelle bu hazır gayet ne meleği ama Kur'an zanı bu Kur'an kadikleri bu bir İslamiyet'e habertiya bir he bu yani haş bu bitaam bu inha tabi fire karabelga belki de sorumluluğu mezine diye zede biliyor ama aynı binne ama o çağı her şekli her evi demi hoş bu zarya mecbur yani mesela pır düşüneceğim evde pır memnun var mahalle gil evde toptu bulu cem evde Kur'an'la aynı kandır ku mesela ve mahalle mevlüt şedikir peşi merika dura mahalle ku kiru dönüşse ciran evan ciran ekhamem gibi tev dikam ija ikram ekhabun rugani bu pırkaçları bastı bu na eneki le mahalle nabiye le male nabiye bu veste nabiye emeği mehendik yani na rugani bilbe na işte hem darna cam yani hem işte Halur Rahman emni makamivi mevlüde şeydikene mivanan bana mivana dikene sibete bu hoji terve deri bina so sibele vur sibe jilve deri evet bir hocazın ise mevlüda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri mevlüda bir şeydikene işte dikene lokma böyle ikram emene Kur'an ke vara khandına hirojnu vurum sibeci Leylet Kadre şeva sibeci insanı tekun mevlüt nal cemme mevlüt illa bu Kürdiye mevlüda Kürdiye mutfan mevlüda melayı batı cemme megi tevevkiri vallahi kurmancı Türkiye megi tevevkiri Urfa Türkiye yazmışımlar Türkiye işte kandı ama na lugunde bu kurmancı mesela bu beri bu kurmancı daha da kandı bavi memali bu kurmancı da kandı mevlüt İnal Mardin'e, Merdin'e, Diyarbakır'e, Adıyaman'e, Batman'e, Urgan'e. Tabii kurmancı tekhan. Mevlüt kurmancı tekhandığını yani jberko dedi zamanı mervaya. Sa evet zaman bir akire na kurmancı mec nivika Türkiye ma işte ki. Doğru bomani biyo. Tabii ve roje iki Urfalı cemme daha Mugo deri bigre so sekini Mugo kapı kapatmış ki ha deri kapı kapatmış. Mugolar ne kurdiye kapı kapatmış ki. Mişke vadani mekir kurdiye ola. Na yani Diyarbakır cime zengintire. Merdinli me zengintire. Na piregamı Merdinli. Her şey memleketi ve darma yani bu ara ev tenecemiz mivane menin için. Vana kurmancı kaşuruk. Cem evbi. Kürdiye başkan belki pirekavi o teki başa ne? Jeofa baştır yani. Çe kuna var sermin kurmacım gibi var. Bu kadar var. Hem de fazla Türkiye. Cem tabi naha emago hem Leyletul Kadriye. Rojaka mühime. Rojaka mühime. Hem
رمضانه هم جي دي دانا عيدي نرجع هم دي دوسا درباس عيدي جدبه هم فيدر اشترى صوزه كي اشتا بسني مخانه بسني ببي روجا ايدي اسخوزم تلفزيون بيها روجا ايدي عرفي يعني ها عرفي يعني روجا داويك وعمل تمام انا القزم مازال برب تلفزيون نفسه ازل تمام ميفانت ورفيدر كا ايدي كيفن وشو درباسك ما انا حزار هب انكدوت انا هبطران ايدي درباس زاروتيات دا وشواتك وشو بيروزك ما نوسه انا اللي نوسه روجا صونت مراي تمام تماشاوان جو بيس از وسات زور درمي جبلكو يعني مرو سيچار جراتي اما 10 دقيقه 15 10 دقيقه 15 10 دقيقه 15 دقيقه اما وصل دراوت چه كان ازدام وين روجا است بگرم جایم سر چاوت نشه خودش ترازی به مگو اوان روجن داویدا ایدیجیتی ایندی وقت بجن زاروک دوی ورن کیف کرنه دوی زاروک ورن کومر کیفا زاروکا بینه تگم هزار زاروکا زیرو اره اوان یتیم باب دیتنه نه سوريالي نيان نا همالاتي فيدر اوفايه لا ما تثبتي بانكري المحلنا منا دكاني بوينا كنجام فكري بلديه ما شهرداري باجر مزن بلديه ما امنال به دکانه مرا به هزار هانی به کیفی خیلی یعنی احتیاجی قچه کوچل غازی است مگو برا بدلیبی به بله برا به حسکر ناوی به او بخوتشن دنقینه نسا برای مغازه کنا چارشیه یعنی ارگانیه به فکری قرطی وانه نمی قرچه را چه کرده به قرطی دا پوانه وانه بله وقتی بگوری پوانه مثلا چه لازمه گملک işte pantolon, şeker, kras, gore mesela zari kukizi geçse, gore bir, gi bu hani hazıre, tem halledinirim, kuşanı rengi de gazine, kubiş şahaz dikenese, gore bir adamın puanı kullanmıştır derbas. Hem tüm puanı yüklemiştir. Programa mevaniye, med hero başlamıştır, hero me hazar. امست باشی بوارم قاعده مده دو 2000 انا 2000 2000 دو اره ای ماشاءالله 2000 یعنی تماشاش 12000 12000 اره 12000 ماشاءالله 12000 یتیمه اره یتیم ماشاءالله بجم ماشاءالله بجم یا رب بیت علی کار به حق قص هنه یا ماشاءالله ورگانیه نه هر مال که ده 7 8 تکه 3200 bu. Böyle. Mal. Harek tamam haftana tuzadınır işte. Başka ne? Eko detine, eko baftına, eko dev baftına. Böyle. Bazıra. Bu böyle keyfama hoş bir keyfa kardeşi kaçtı be. Peygamberime zaten hadis aviyeyle. Şu keyfa yetime kaç bir kese ve kadı peygamber keyfama kaç bir kese. Hecemin tedi malume ne mamostayı başsane ta hoca izlane az bolum tamaşavan gelek baş zanın dinaf salı da dinaf sala ki da gelek caran mer zaru kara cila dikre. Eri. Yani dev bav illa ki zaru kara cila dikren lo. Yani hake Türkiye masyavan hebe civan fakir ji disa dikre. Le awan cile ide cile ko ide tenkrine. او طعمان ايريه يا والله طعمان ايريه يا ناج مراد ben beri urgani bu naha emper dikirne nizam tam neme vurdu beni zarcı vurdu beni ne olur adam her işte da aidite müştericilan bikir de beni zarok özellikle ama beri meştu bunla beri mesela çarşı mevrahe ekibin tarihi lava çarşıyan terzi abi ko Panzer roji da babime desteme digir daha cumara takım elbise hem daha ne prove. Disitte doban, se doban, çar doban. Ya uf, mer renk bu kaçtı belki be gelmişti ku keyfame rengi bir merad bu mesela cileka ku terzi cumara dani durun. Ama aydı da mı bana alkat kirin? Ya bu keyfi meşto bu. Ev panzlar on derbazlar bu. Derbazlar. Ne harçız? نظام acaba fakiri hebu nizam acaba fakiri hebu ya ta'mavi hebu tediye mesela mesela solan mesela ekler bastı ya
ناو استقوانية ناو كنت زاري ما أمد صولي ما أدري هجام الجانب بجيب مثلا في بارداخي أريم يعني أزوارم هركز ناو فياتا وزانه يعني شخاب أم بيجي فياتا برا 5 ليرة برا 10 ليرة برا 10 ليرة برا حباي ل جنجه ما زاروكه ما أم بيجي نسلا في أنا فياتا وزانه لقدري وين زانه نزانه بنا چوا تکرینه نزانه بنا چوا بپارزه و اینگه لما قدر هبو حبک بو ما قدری به هبو يعني قدری به هبو حبک بو اتنبو هبو لان قیمت اوی هبو چونك تنبو بله يعني ملت فقير بو خلقي ما فقير بو يعني ناچ امكان تن سلف دي ya millet yani ki imkanı var sebebi boynavi kıymete uyuşu hindiktir yani işte. Takımete peşite bir ate. Rengi biçi bu. Az merak ettim kagen ciddiye takacak takım. Kes bu. Vallahi niyemci kes bu. Kan hocam kes. Zarutiye da sat. Kes bu. Sajile ki ko tecbir anaki. İlahi kes bu. Ve kes ki ki. Haydi zaman takım konu kiriyoruz böyle ya. Sen bejin cilek. Zarukti. زمنای بیرم زدا میمیجی شحاله کی من کس که بو چخوا مجی حز دکر وصا مجی حز دکر یا منت خواست کو باران وره یا منت خواست کو عرض چامور بوه مدگو برا پیس نبه همه مدگو برا پیس نبه همه من اوکت کر او ربي عالمي اوسا كركو دسيجارة من خوكر وقتيا هوقو مجي حز دكر يعني بيجي تشكي تزاج حز دكي او استزار اورغانيه يعني تنابو اورغانيه ايش ترى تنابو بقيمتك بداردك كنا پر زياده بشون و اوامي نامينيك يعني بري اورغاني بو ناجيوانيه تنظار نايزه چه نادنري امكان اون جوانيه ملكان جوانا جشتكي بيه بله هجم ايرو مبعصا زكاه وصدقه وفطره ذكر نا مثلا تا خوجا مشتا پرسم ام كتن به مجاره خوجي نا مثلا شاردار من نيات خوجه نيات چيفشي هزار زاروكا وقت بيجي ايتيما جلو برگا جوانا بكرن او وان دكنين مر كيفا يكي بينا كيفا زاروكي كي كيفا فقيره كي كيفا ايتيمه كي مرف جاوی بده کناندنه مرف دستی خواست سریوی خمزده تکفش شونات صدقه اویش صدقه نظانم گلو راستی صدقه تدی محتمل سنت ادمیزینه معنی که وی فرح هیا بله يعني نكو هما تمالك بدي كي ناو تانية صدقة د سنة ده بوي شكليا حتى حديث پیغمبر هنا صلى الله عليه وسلم دبيجي وقتك كلمة كخوش جيكي ربيجي يعني تاري كاري كي بدي باريوي العرباوي بكي ما بيجن يعني توي الهصباوي بكي يعني تشتكي جري راكي تشتكي كو ازيتي هيا مثلا عرباي كي وري كفركي لي بكي فلان صدقة محمود بيجي صدقة يعني تبيجي الحمد لله سبحان الله الله اكبر بعد دعاء بشكل محمود صدقة مرف سلاوكي بشيء سلاوكي بدي انسانك يعني كيف انسانك وقت تغش بكي اب حمود صدقة اب السنة ده صدقة بشكل فرح لبشتري في داوي هنا كي بوا معناه له اقتصادي يعني وقت مالي يردم كيف كي جويرد بيجن صدقة هناك اما حقيقة ياكو في خنبر داي بيشياما يعني نقولوا اذا بمالي تني تقنجي كيف كي هر تشتي خو يعني بله شقه حركتات هي كو قنج به باش به خير به او صدقه اشترى çünkü kelime sadakayı aslında صدقه دی ولو جباوري جو کو قوت صادق bir Rabbi خورا yani tecrübe kiriyor yani çıkart işte ki başı ku tecrübe biki ve isbat ki ve sıdkata bir Rabbi tara isbat ki jerete gotun sadaka ne ta hoca dedi evi amelime evi karubarime hatına ve dünyaya her tiş وقت بيجن عظمونك الصنافك ام في عمل خوين ين هري باش ام ميجا خود كن قران خود خوين عبادت خود كن تشتكي رب العالمين غوتيه فينانكن ام وينانكن ام دچن حاجه خو يعني كسكي كو خديه تقوى متقيبه حتى كوش دسي مرباها مرف وي حياتك شما مرف جبر رزاق خدي شما مرف كيف جنته جا كسكي كو صدقه بدي مگويا عندي اماتل شيغوسا تشيكي كو برديلا ويتنبه مرف عبد كما تجي هاب اوي كسكي كو صدقه بده شنو بشيويه يعني
مزگینیک هیت جنتی دا مزگینیک هیت خیره کی دا چیکو صحیح نظام کن هم سنتی هم قرآن دا يعني راستي خيرة همو كاره يعني مزجيني هيا في شكلي خيرة مالي جي مزجيني جويرة هيا يعني أو دبي وسيلة يعني شقة تشتكي إنسانة كي كوباشي كربة أو دبي وسيلة جبوكو هاري جنته يعني يعني مثلا حديثة كولا هيا كو سي شخص دماغرق كده دمينن يعني بله مثلا دور ده هر کسی که عمل خوی صالح دده پیش جبو کو خلاص به يعني چقدر تشتكي کو جبو خدای تعالی کربه و اینا که ده پیش وجاب صدقه جی و يعني ام نزانن کو جانب به وسیله خیرک و ام بکفن جنت ده جمره ام تامو بلکن زعم ام ویجی بکن ام یادی جی بکن ام مادی خیره جی بکن جبو هموجی ان شاء الله به وسیله جبو جنت يعني جبو جنت و جبو خلاصيه ان شاء الله مالتا ما هجه من حتى داوية نامين الفيدري ما بعرف خبرت تقول هماز اسكراب هما ترابي دي سامي فاني من اسكر افترا ما بلدي ل درسه قزان ملت لورد که توحید و ور افطاره اشتمالی منه معلمی منه خوشی منه که گیم ورا بیفتاره بکن بله میوانه منم مجموع از پیشوان المورد خدا پیغمبرش راضی به مالتا آوا به سرکومار رجب طیب اردوان ل هفتیات روزا بازار تدی ل دیاربکر حتی بو امبیجن لوی داره روسپیان قنات اندریان وانا کم ترجم خواه روسپیان هیروشی همیشه روسپیان تیجتر روسپیات کم بکی وانی ما اوکر تسرچابیم سرم راحتی دیسا دوباره مالت آوا به خدا پیغمبرش روزا سونت بمرای هم از روزا سونی بترامه تمام مالت آوا رو عرفه بترامه هج تماشاوان نجا امی برای خب بدن استانبوله لاستانبول سرو کما رجب طیب اردوان معلومه مقول دیاربکر حتی جمع هفدو بروسپیان را ایروجی او کسی که رجلتا ناوین باشور رجلتا ناوین روسپیان ین حرمه نها استانبول جبوان فطار برنامه که فطار آماده کریه نها ارول باشق حواله من لگل منه ارول لوی داره لفو تفگر حاضری چوای گلو اوکی بشتار و پروگرام اوکینگ دست پی بکه گوتن ته ولی حسین اکر ایرو سر کما رجب طیب اردوان لفتاره کی گرینگ دی بشتار ببه چه فتاره از بحث اوی بکم جوارا لی یعنی کپیه فتاره کی تداین پلتفرما اراده سیویل و افتاره لداردخه لی دبن حمایه سر کماری در تکرین اجه روجلات انادولی و باشور روجلات انادولی روسپی گرگر و نونرن حرم دورده بشتار دبن نتنه جه حرم امبیجن ین لستانبول امبیجن کوملین باجار ما کوملین کردان بشتاری و فتاره دبن دما فتاره لستانبول ساعت 8:42 anda lejinaha ve emkarın bejin ko Karabalık leve navendi kombiye hediye de mevanten ve dere hazirin leve dere devam dikin hatta ko Sarakomar Recep Tayyip Erdoğan jivere leve haziri de devam dikin lecem mi duhab mevanemin hene az buan ra sohbet bikim yek şu an biraz Mustafa Taşkan Serok Jigiri Seroke Komele Ameletiyan Lebaçeli evler ne olsa halke Malatya tutka ama ultenaz bikin Halk Malatya mı Pötürge Yandere köyü mü Çal salamı sembolün dernek ama hep bahçeli evler boy derneğe Cumhurbaşkanıma am davet kirine amatına iftarı Rojar Ramazana Kader Ramazana Rojar gün kabil bike iftara gün kabil bike yani İro Sarakomar Erdoğan deliver be yani Gazi ve Hamuyan kiriye hem Gazi Malatyan Muşiyan Embejin Vaniyan yani Sarakomar Erdoğan duhazı ve varı به روسپین کردار واره باحف اون و فتاره و organizasyonu çavad bile. Vallahi ilk defa organizasyonu kadı oynama yani tu Cumhurbaşkanı ne kiriyor yani hada gerrin terri yani hayır ma Kurdun savunmuştuk ya ama kam kıymetinizin başka ben kıymet ezanım hepsi yavaş yavaş tassus saliber ve hiç manlık kormancı konuşmuş ya hem kormancı konuşmuş hem çarptı kırın Kormancıma Türkiye kayak manı koy dinlemiş ki. İtazam giderek kormancıcı konuşmuştu yine
کرمانچی تلویزیون ماجی ہے رادیو ماجی ہے نا هم در عربی خدا کرمانچی لیاده خنه حتی ایواری دیکنه خدا دست مرو توی نوه اونا که سربست بینه و گیدین من دا چه حقی بخوازه نزونم اگه کم تنه رسمی دایره کشی کم کنون جواب خواب بدین دستو مایل نکن دکو نها راحتیه که امتکارن زمان خوا خبر بدن بگمان جی دوردا امگا کدا سرکومر اردوغان گله که زیده yani her tem havul da bereci çözüm süreci hebu yani naha jidi sab warate ba ev havlu khirata serakomer Erdoğan jibo Kurdan tu çavad yani tazık yani Erdoğan Cumhurbaşkanı Kurdan yani tu yanlış yer nok ya tüm desteklemiştik ya illa ki ama fakat ne haline yani böyle darın dua İnşallah darın dua yani Kurdan'la birleşmişti darın dua daha rahat verir çal salamı verir ama verme Türkiye'niz onu babamızınız onu diyamızınız onu tezgah Türkiye'niz onu ne zonu ne yani tezgah kuvvetleri yarım edik ya hastahane teri Kurmancı Türkiye'niz onu bura Kurmancı bundukuna tercüman yedikine var ne vikir yani bana hakkı inkar ne ka bana hakkı inkar ne ka yani ساعتا خوش از بکیک حسن رجی باخبر میوان من ریمیجی برس حسن کوتا سرک کومله موشیان ل küçük çekmece ne olsa hem tanaz bikin از حسن کوتا از موشه خاص کیمه çekmece rotnim dernek ameyim dernek başkanı reisime emel daveti iftar ekiriye hem jera pas kin Ava 15 sale Cumhurbaşkanı'ya görev ediyor. Başbakan bu, Cumhurbaşkanı bu. 83'e hatta az oy kullanmıştım. Jiboy Kürdan, Jiboy Türkiye, Jiboy İslam, Jiboy reis hanime üstüntür ne diyetiye. Keşke daha tetirbe, hatta ne diyetiye üstüntür. Cumhurbaşkanı'ya Jiboy Kürdan zapt eskiriye. Jirreye var, hastahane var, ji hizmeta wî kesinlikle ji batiyê zirrintir doğuya kiriye. Ew rojê çöme Trakyayê devlet hastanesî merivekî me nexweş bû li ew kê bû Lüleburgazê bû. Çöme devlet hastanesî ahır gibi. Ya doğuya terî hastahane wan tû beqê 5 yıldızlı otelin. Yani doğuya ji batiyê daha zaftir önem dahi Cumhurbaşkanı'yı mı? Hizmeteki zeyde doğuya. Doğuya. Hizmet azizler doğuya giye. Cumhurbaşkanı'yı mı go ez barış süreci çetkim. İyi niyet akı. Go ez barış süreci çetkim. Kürdan yani Kürt değil de tabi Kürt'ün HDP PKK ayrı çalışmış. Go zehir tokum evi barışa çetkim. PKK 8,000 hapsle akıstı Türkiye. Göz barış çetkim. Ne pahasına olursa olsun böyle birliğe ırkamı yek bir beraberliğe yek bir embrane em Müslümanın. Ama 2500 halkı birine çiğe. Cumhurbaşkanı barış kost ama benim bomba yetti barış süreci benim bomba iyileşmişimine asfalt ekilen. Yani reis cumhur birliğe İslami, birliğe Kürdan, birliğe Türkan gobi kese reis cumhuriyeye Xabat ama Bonaviye gerçekten Mehmetistan Goditiye kesinlikle gerek Reis Cumhuriyet vazgeçmiş ne bi kesinlikle gerek neyine kapandın. İran'ı Hami Tület Nehri İttihat Terakki Partisi CHP Jiberi hatta nabi hiçbir zaman birliğe Türkiye ne kostiye. İran PKK yine hakeza Sernavi Kürdan katıltke. İran İyi Partiyle Nehri Bu MHP milliyetçi anakı sokakın milletine de kuştum, Kürdan'a da kırınkirin. Düz güçlerle neyin göğe acı çenam rabu çikirin. İyi Parti yüzünü der kıstın, Meral Akşener der kıstın. Kesinlikle her şey parti yüzü Amerika tıkabıtın. Gerleke birlik ama beraberlik ama yek bir. Reis'e kola teşekkür edin. Reis'ime her tişt bu Kürdan kiye Türkan zaptı Kürdan'a kiye. Emzira teşekkür edin. Gerek teşekkür edin. Gerek sıfastıkın malava hava.
بله حسین اکر استانبول لیندی کپیه آماده هیچ با فتاره دوام دکن مگود هم ج روجلات آنادولی هم ج باشور روجلات آنادولی نونر هنن گره هنن او یکشی کوملین کردان یند استانبولی جوانجی بشتاری هنه آماده دوام دکن حتی آدم کو سرکوما رجب طایب اردوغان وره بده. Erol gelek spas malata avabe tabii çalaki ekam mühime bername ekam mühime jî ji ber ku Rusipiyen hereme nahal İstanbul'ene ji bu anjî bername eka taybet serokkomar jê ve beştarê ve fitariye bibe. Em sohbeta xwe dewam bikin mijara me mühime zikat û sedaka û fitre em van xeber din mesajê we jî hatine merak neke em vana bersivînin lê pêşawî de ka kekî Muhammed Emin ev jam rast ko. بقول أزي دو مصطفى بو دو مصطفى يرو محمد محمد أمينم بري يقول ناوي بتبقر أزي هرم يرو يسبر ناوي محمد علي محمد أبي سيرش علينا راحتي كلمة كمان مصطفى رمضان خوش رمضان مها توبه و قرآن روزین مجو زکات تراویح و صلوات سلسله و سجاوات رمضان خوش رمضان مها توبه و قرآن رمضان مها توبه و قرآن روزین مجو زکات تراویح و صلوات سلسله و سجاوات رمضان خوش رمضان مها توبه و قرآن خوش نور و رحمته رمضان خوش رمضان مها توبه و قرآن روزین مجو زکات تراویح و صلوات سلسله و سرجاوات رمضان خوش رمضان مها توبه
زكاة تراويح وصلوات سلسلة سرجامات رمضان خوش رمضان مهاتبه وقرآن روشي نمجو زكاة تراويح وصلوات سلسلة سرجامات رمضان خوش رمضان مهاتبه ساعتها خوش كيكي مصطفى باردون كيكي محمد محمد علي احمد علي برا محمد بيعو محمد علي محمد امين علي محمد علي محمد امين لاوكي منه بابي منه از محمد علي منه سرچاوي سرسري مالتي مالا تاوا توا حرمت دقيت هر الدنيا به ان شاء الله وربي عالم دنگك بده مروا مرب في شكل يجي مرب صب آوية باش مرب بكار بينه نا بنسبه هر کس يجي يعني الحمد خدا دشت راضي به خدا که مانیت نده رمضان بيگمان مها قرآن ومها توبه وكو ككيمن محمد جو بيگمان مها توبه مها قرآن ل زکات جدوی مرج بیرانه که عبادت خو هم دکن روزی خوشی الحمدلله هم دگرن ل اف زکات مسئله زکات حقیقتا مهمه جا مبکه و نوا هرگلین و مسئله زکات صدقه و فطره هجه من هم دما خوشی قنه باش بکار بینن مگو زکات وقت بجن پاخجیه تشکی کو مرب خوشی بشو تشکی کو مرب بجن تشکی نباش نوا مال مروا دجان مروا ده قنه مرب خو پاخج بکن مگو دنا و عیوی هنه ام دور دم آبون تمام زور دست بید مگو یک جه پاقجیا مالا مال خم هو وقتی زکات خودم هو پاقشت که یک جه پاقجیا نفسیه انسان نفس خوی زنگین او نفساویه کو طماهیه اولو دوام لمال دکی بله دعلم ایدت بدانه و طماهیه مال بشكل ضعيف دبي نفساوي بي پاقش دبي بهتر وقتی مود میزنه دعایتا کریم ده جد بيجي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بله جمال و زكاة بصينا تعبير قرآن طب يتقلق جهاد صدق كلمات صدقة استعمال كما بمعنى زكاة جدوا صنفيك وزكاة دهان جوار جد ورد جد بيجي الصدقات للفقراء والمساكين ودوام دكي آيات ورد جد كلمات صدقة استعمال كما داوية ويدا بيجي فرض يعني تفهمك زكاة يعني نا صدقة ولو كيفية بجد بيجي زكاة جمال وبسطنا أي حبيبي من زكاة جمال ومسلمان درخة داقنا تبيوا فاقش بكي بيوا مال وابي فاقش بكي ونفسها وابي فاقش بكي يعني تطهرهم وتزكيهم وكلمة استعمالت كآيات جبو تشبي فاقش دبي أوجد آية كريم ده آية كديدة وهذا بيجد بي وفي أموالهم حق للسائل والمحروم دمال مؤمن هذا مسلمان هذا إنسان محتاج وفقير حقك هيا حقي واد مالي واد هيا دمالي كده دمالي زنجين هذا دمالي زنجين هذا بيجي وقتك آية كديجة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ودمالي واد دي سعيني جي فقير ومحتاج حقك هيج جوارة دمالي زنجين هذا تفهمك وفا أفنى تشتكي ولوكو كيفية إنسان بخوازي كاري ويجمالي خو در بخوي كالي در نخي نا تشتكي وصايا تفهمك حق نيوية يعني دمالي ويدا ناب مالي ويدا أما نيوية حتى ويدر نخي مالي بحقش نعبي كو درخست أو حقي فقيري شنكو وقتك درخست دا فقيري هنجي مالي خو بي بحقشتكي مالي ويج حقي إنساني دي بحقش دبي يعني أو خدي تعالى يخصي ناب مالي ويدا ويبي امتحان دكي كاي في حقي إنساني دي يجناب مالي خو درخي عن درناخي جامل تام دفردا تقول حقي جمالي خو حقي ويدرخه افتي شمالي مثلا يعني قالك مس امج انسان دي روشه دندانه يعني هناك مثلا دولمندل البرچاويون او نه دولمند مالي وان هي البرچاويون مالي وان تنه يعني البرچاوي من مالي بره اوي ري و ريبازي اوي زکات داینا جمال تنه وقت بيجن كسي زنگين دكه يعني ölçüye ku mizana ki şey raje البته ölçü mizan jere yani neku mali herkesi dikeve yani Xuday Teala ve peygamberi derece ki daniye yani o derece zenginliği çiye ha na tu vet خوازه herhalde derece zenginliği
عالم فقهی گوتیه نیصاب يعني مال تو وقتی کو گهان نیصابه يعني او درجه زنگینتیه يعني کو فایده زکات لیت کوي تو زنگینی ادارات سال کی هيا يعني تو عائله خو کو گیشما و درباس بکه تیرا تو سال کی جبو جلیتا جبو خوارناتا جبو امبیجن اعتماد زاروکتا جبو ساغلق وا جبو مالاتا فراغ مالتا فلان افهمو هنا وصال كيجي تيراتا ارزاقتا هيا جغيني في وقت كنت قدري هشتي و 5 غرام زير هبه هشتي 5 غرام هشتي وياك هشتي و 5 دور ده اول حاصل نتشتكي زياده مهمه يعني هناك علم هشتي و 5 هناك هشتي وياك فلان ولو الجرا حساب يعني تديد پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي 20 مسقال زير وقت دوره خود قوتي 20 مسقال جاب 20 مسقال نهائي رو چند غرامن دوی داو کیامه بیجن هشتي و 5 انسانك بشتي اف تمل اصلي احتياج ام دبيجن اصغري احتياج حوائج اصليه بشتي وا هشتي و 5 غرام زيري وي يعني بري وي يعني مالوي تجارتي اف تشتي وقتي هبن ابا جها درجه نصابي هنجي او زنجين تي حسبه والزكاه المالوي تكبي از تام بفرات الشكي باشم تقو او امكانكو او دبارة خو بك يعني احتياجي خو بك مثلا انا هنا كسنه ام بيجن دالصالة كده ام بيجن 5 ليرة دباراوي هر تشتي 5 ليرة اللي هنا كان مثلا جبال خرج لا ام بيجن برا 5 ام بالشكل كده ام بيجن برا 5 تمام هر شبه اللي دركادن اكيد نهايه او جدنا في صالة ده 10 خرجتك يعني 10 دباراويه لاف دهيوي لقور يد 5 دني وكاف دويه يعني افينا زياده خرجتك خرج راهيه ويا جبو بدن مثلا لقور ويد بيجي ميزانه لقور مد بيجي 10 ترامدك ايدني جد بيجي 5 افي الشيوي ام شارچك راستي او الشي بري پیغمبر صلی الله علیه و سلم او مقداری کو گوتی ortalama standarta hayat şartı var bu yani. Evet yani. İroji hayat standartları okudu bejin ya. Yani gerek ortalama mesela insana iro şu temel ihtiyacı ve şu ne temel ihtiyacı. Ve evvelne tayin kirin و pişti ve yani وقتی که اوهات نتاین کر مثلا بجن ها دولت اروپا و بنا که دکن yani. نه asgari ücret hava مقدار ki belli dikin vergi ve jüvena kuşun mesela. Dvejin ev temel asli ihtiyacı insani ne dveji yani. Yani göre hesaba ki dikin iro lüverji gerek ev hesabı aslında verekirin. Yani ev 85 gram belki iro mesela vakti devlet ve hesabı beki belki ne ev rakam jider kevi yani. Evet işte gidi belki der kevi. Yani hakikaten zekat aslında işe devlet ya. Yani devlet peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bir devleti ev iş kiriyor. Vazifedar şiyandına u zekat daya ve fakir tespit kirina او فقير زكاة الداية وحتى كو فقير وي بلدي خلاص كرنا جنوك آنينا بيت المال إسلام اجتماعي yani. وكبي işe devlet ya asgari hayat standartları gerek veri belli kirin ligora ve muhotştaki beji ama vakti bu ku iro amne karın ve bakın herkes insan ligora xwa mesela zakata xwadde amci ligora ya klasik normal geçim yani işte ku ne lüks be mesela arabak insana kira lazım arabak orta mı bejin yani her yek lüks bükre zakatı hine kiloye keve yani khani ki ambejin her villa ke okubaki yani ortalama euro urfa standartdaki ama bejin khani ki 150,000 be na ortalama ama işte ki yolu kabul kin ortalama çi ava yani hayat standartı da hecem ezeve ki bejim Rabbi alemi çma jikesin zengin peret xoze çma jimale xo zikat xoze yani çma dveje zikat bidefa yani çma zengin çma dveje dveun peri ve zedun bidin اوكي اف وكهفيبوني يان مرف خطيخه شونا وان يعني اف هركز في وقت دوسك حمانتش از باورم دفردا تشكي دنه يعني خدي تعالى tabi dünyaya da insan hamuka hab خلق عندنا yani هناك زنجين هناك فقير هناك orta sınıf yani bir şekilde هناك سقط هناك سقط her yeke jiboku insan hamu muhtaç hab herkese ki bir şekilde kite imtihan kirin أبجي امتحان زنجيني أو كما قلتي حق فقيري ديننا مال زنجيني ده وبوي امتحان كده بيجي كاتبنا كده بدي أنا يعني
تقوایی يعني حق يعني استنلك أكل جم خدي تعالى قيمة بتقوايا نه بزنجينتي وفقيرتي يعني صادق أف وسيلة يعني وسيلة كابوي زنجينتي أخوتي خلاص بأنا يعني كاتوي تو مال تج جريا حق يعني حلالي تي قزنش بكي وده حلالي ده تي صرف بكي أنا زكاة خوجي بدي أنا وقت الدورة إنسان كي فقير ومسكين هبه محتاج هبه تي صدقة بدي ده أنا فيت امتحان كرن زنجين يعني نكو تشتكي دي أتا بيجا خدي تعالى دعايتك كي دجي فيناكي وكا دينكي قبولتكي يعني دبيجي دينكي بدنا من دبيجي يعني أن تقرضوا الله قرضا حسنا دينكي بدنا مكو أزلوي عليه أز قرش لقاوي بدموا يعني مثلا زكاة نبهني مرفاي نفسه نعم يعني أو نحقي نيمة يعني نحقي ني زنجينية يعني نحقي بيه إنسانك وقتك بيجي نعفيه منها أفمالي منها أزنجينم مبخوا أو كسب كيرية فلان أو دور ده حق سزيتك يعني خدي تعالى بيجي وفي أموالهم حق للسائل حقك هيد مالي ويدا جي فقيري أو حق شيء وقتك ويه مبي حقي مننا كلمة حقي أو يعني بيجي حقي فلان كسا دمك يويه يعني نكو يتيا يعني دناف مالي ويدا أو نيوي أو مال أو ميجنش صديقات قدره نيوية يه فقيرية جرك بديه جيمن نعم مثلا ما بعصا زكاة دكن يعني ربي عالم سيستمك برجالك أو صهانية ريكو بيكك أو صهانية كو وك هجيم جناب تقو يعني وكو حركة جكاري هذو محتاجية يا مر احتياجي وان درباس بك لازم بيجي مثلا حالي نها ام دردورة دنيا دنيرن حالي مسلمان دنيرن كو اف تشتي كو ربي عالم هانية جبو زنجين ودولمندا كسن كو ام بيجن وارلقلنا كو سرمايا وي هي كو بحقي بدانا حالي مجنو سوا ما مصر كم منك باساوي بكن يعني حقيقة وقتكم مو الدورة بيخمبر دميزينك فيها الدتي بيخمبر صحابية خليفة راشدين بايويرا وخليفة ديجي اف زكاة سيستم جبوك وخشك تطبيق ذكرن حقا نافوادا يعني عادة فقير ندمان حتى كود هاتية الدورة عمر بن عبد العزيز خليفة كي دورة أموية يا دبيجن عمر الدعاء يعني كنجي عمر بن عبد العزيز دبيجن دورة ويدا مال الزكاة لف دابونها بدقرهن دقوتن كا فقيرة كي ام ببينن ام بدني ده فقير ندبديتن يعني تكسي ندخوست يعني هركز كي في شكلي بو يعني demek ki yoktu ki hoşuk veri tatbik kirin aslında de toplum ama da civak ama da fakir namini. Vakata gotin ha devleti İslam edmeyzenin kısmak je vaka qıralata di hayataka dinav lükse dena dinav israf edena او وقتی کو تب اسراف ده هناك خرج کر tabi aliye diye fakir meni aslında hakkı vici duhu yani. Denge ki dünya da haya وقتی کو ali ki ziyade bu kevinav israf ede ziyade خرج بك aliye di محقق ضعيف دميني وفقير دميني هجي من اموسا يدب كيفن نافا هرجليين في مساله باشا بكوني ما مثلا ما جو چند جوره هنا يعني كذا كو 85 غرام زيريوي يا زيريوي هبه اف خانمه مالي بفرتك مثلا بجن خانمه مالي وك بج وك معري 85 غرام ندانيه لويج دكبخي يان اي مالي واي جن مير فرناكه وهاي يعني يك جوا قسمك وزكاة لي دكفي تدي زيرا زيفا بري يعني ويعني جي مال تجارتي افجي وك برتي الجورا زيرتي حسب كرن بيجي وقتك وخانما مالي زير مهري مثلا مهر دابني دنا اف مهر وقتك حقيقة جبوك سوس يعني بخوفه بكي جبولو مثلا ستاندية هنگی او الگورا مذهب شافعی زکات لینا کبی سوس اشیاء الگورا مذهب شافعی زکات لینا کبی اما مذهب حنیفی دا زکات لیت کبی لویجی وقتی کو بگه 85 غرامه هنگی زکات لیت کبی دوی صدی دو نیفا بده یعنی چلیه که دوی بده اما الگورا مذهب شافعی وقتی کو سوس بی لینا کبی اما کو نبگه درجه که زیاده اسراف دیسا وقتی کو زیاده بگه که درجه اسراف دیسا جید مذهب شافعی دیجی گوتنا گرک زکات ای بده هجم وان بیوانا وان رقما خوازی امنت نیدی چما زانی جبر کو وصا مساج هاتنه جام وان مساج ام تحفك ان كان برسي بينن اول شيء وصاب كن
کی زکات ده کسی که کو زیری وی هبه کسی که کو مثلا چهلکین وی پزین وی زکات ویجید که تشتكي كو كار وريني يعني كار بيفا وري يعني او باز مثلا كار بيفا نايت دولة ديني يعني çeliği ve şeydi ben yani bu şekli yani artıcı yani tabii ki zedebun tede çebibi او yani bu veladet zedebun tede çebibi yani bir ticaret çebibi bu şekli yani bu kujan şekli gibi zekat hingi tede haya ama ku kar ne vini mesela خانی کی تهایت نه دای کری و تشتک جنا کری مولو ثابته زکات لینا کبی اما وقتی کو تدا کری لوی کریاوی او gelir اوی کو جته زکات لویت کبی yani mesela مکارم بیجن دوره بری دوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم da اولو کو بینایی اولو بدنا بکری yani جو اوتوبوزا ترا بکرن گمیه بکرن بدنا kiri بکن نه به شغلین yani fabrika bakın ürün او bakın atölye bakın ev ne bu ve devrame yenu da evçe bunel ve hamu kaji zekat kebi çavet kebi lüe asli ve na kebi yani mesela fabrika ke lüer fakiriye şahsak yani binayı ke kiriya lüe binayı bu khona kebi ama vakti ev binayı da kiri hingi ev kiriye kuje hatın lüe kiriyavet kebi fabrika ke atölye ke vakti ku tişte ku mamule ku çekirin lüad kebi یه حساب بکن داویا ساله دامه بیشن یه حساب بکی اگر مصرف آخو وقتی کجی درخست مصرف فابریقه جی تدینه که یا işçi ve hanana maaşı vadede falan وقتی افهمو پشتی کجی درخستن پشتی کمایی کاری وی کمایی اگر کو اوی کار بگه درجه مگوتی 85 گرم زیر gerek zekata ve aynı dişe okaya zer bede. Bale. Hecem tabii mühime. Yani kesi ko hayvani ve hene, kesi ko ticaret yapke, kesi ko sebze ve meyve ve fakiye bifroşe. Avji yani yek vakti ko mahsule ardeji. Mahsule ardeji. Tabii الجورا مذهب شافعي ام فيجي بيجن يعني جارنا هنا جد بيجن يعني مذهب شافعي ده نولو ارد مذهب شافعي ده تشتك کو سال کی کو کارب اداره بکه قوت به yani. بله بله. سال کی کارب اداره بکه جو حبوبات وا وکا گندم جیا و نیسکن ور حاصل مصر یان جی گوتنا خورما اوتر بله لبا هر دو کاجیج میوه اش مذهب شافعی گوتی الوانا کت کبی اما مذهب حنیفی ده حقیقتا لحموت شتید کبی مثلا ويا الراس جي فستقه يا قناعات مجي يعني عالم ايروجي اغلب دبيجن لقورا مذهب حنيفي يعني تشقى تشتاكو هي حقا زكاة ليد كبي يعني يرو كتاغوتي فستق بيجن دورا ورفاي يكو عردوي فستقها بنجفاي دي زنجين ترى درماي خوش ترى والله يسيلا الوانا كي حموكات كبي هجي من مالتا بابا دبر دينا ما هناك درباسي صدقه وفطريجي بن ام بردا هناك وصا ام نافاروك كوسا ام بچوك ام بدني مباري خو بدني اسطنبول ديسا حوالي مرول بشاق لقال منه لقال ويجي دحب الروسبيين هرمه هناك وايرو ماجو فترة روسبيين ين هرمه هي لإسطنبول سرو كومارا ارول معلومه من قوادي تركيا ما جريدانا كي كر ميوان تجربه دربون فكر رمان خواني زمان نه ميوان ديسا هنا قوتنا تيارو Hüseyin Eker eyvanede naha meyvan ten devam diken karmacın karabalığa leve dere zede büye Sarı Komar Recep Tayyip Erdoğan ji de beştare ve fitare be ki hene megoj rojlat Anadolu başvuru rojlat Anadolu'yu nuner henin o yen İstanbul'u komeleyan am karmacın komeleyan kurdan beştare henin nahacı cemdu meyvanı min heye brez Raşid Kılıç ji aşira 2 milyon ne olsa aşira 2 milyon yazdır mı kara yazıyım Sebebi Kadir gecesi bütün Müslümanlar Kadir gece anda mübarek dikim. Yani İstanbul'u çekmek yürüdün. İron Hasar Komar Erdoğan fetar ekti de Nuner'in kurdan embejin yani komeleyin kurdan. Önce İro beştardı ben. Gava koamlı şanzde sal binerin şanzde sale AK Parti o Recep Tayyip Erdoğan xabat eki kiriye. Jibu kurdan çekiriye un çavad bin hazbeti var. Sabah kurdan ama katışta ki bilet ne ki ama ev seri kurdan güçtü ki memnun kırını, geçti ki subas kırının inan ki emre kare yazıyı beri lugunda da sıra düşün tatili ancak doğum halinde ona jena medgirtin kıza gibi karşı kırın.
Em niha derin memleket orta zivistanı riya megi vekiliye, ey megi vekiliye, gı asfalt kiriye, hündürü khaniye da gı kani heye, gı a heye. Yani şu anda seri tarışada bile ev dedin, pera dedin, zeviyon peran dedin. İnan ki şimdi tek başına da çünkü şehre ne kadar çocuk parası istinin, kadar arazi parası istinin. Yani sebep kurmaca gelle kırının. Yani ki inkar bıka boy koy evnak iman okuda verecek. Gelek sıfazlıkı meyvane gidince bir Ayhan Timurtaş öntkarın verin vederi Malavava daha 15 tardı ben de iftarda Sarı Komar Recep Tayyip Erdoğan işte. Ama ulten az bikin. Ez Ayhan Timurtaş Urfası vererek iş adamımlara İstanbul'a. Buna Sayın Cumhurbaşkanı buna iftarı davet kırın. Ama ne yaparsın? Daha Türkiye'yi xabateki koşbu Kurdan'daki partiye heye AK Parti o Sarı Komar Recep Tayyip Erdoğan. Hem gotun rastı. Ana emwa açık jevra bejin İro emmezedeki Cirgi Cumhuriyet kurulmuş buyu demokrasiye en sağlam Tayyip Erdoğan anı. O özgürlüğe en sağlam Tayyip Erdoğan anı. O hizmete ile doğuyucu, güney doğuyucu re av hastahane hizmete gelek mezin Tayyip Erdoğan anı. Gelek yani jiboy kurmanca gerçekten ayrı o mesele TRT kurdi anukamte da canlı yayınlara kısadık. Zamanı beri bu TRT kurdi tekrar gözaltı anukam canlı yayınlara kurmancı kısadık. Xılas bu meyvane gidince biraz İdris Poyraz geleki vakti Mekke Maya oncu kadar hatine o hizmetine Sultan Gazi temi hak evi vakfine vakame he em teklif kerematın em pir memnun hadi xeyr bike inşallah. Tayyip Erdoğan hatta bir iktidarı ne silah me bu ne insan savaraca me bu ne tanka me bu la helikopter şetken em tanka şetken em gamiya şetken em riya şetken em her şetken kurmancara özgürlük hatiye gerek em hevde bigrene em hevde hazbıkın ya bu dünya kesir anamine ama bütün dünya ben bir düşman gerek em Tayyip Erdoğan ve ne de karşılıklı inşallah. Saat hoş maleva. Teşekkür ederim. İstanbul'e yeni kapıyı fitar İstanbul'da hendik maya meyvan cehetine ve deriyam karın bejin liver be beştare Sarı Komar Erdoğan de fitar bekirin nonerin herime levelerinden bejin o gotuş tarabelin Hüseyin Eker. Erol gelek spas malata ava be indi emhidi nizike fitar ejibin bırakı Muzaffer. Cile nurani tecil xokiriye iro. Kesi ku cile kas xot ke denge ve xoş benzan çi mesele. Estağfurullah. Ay işte çaket xokem ez verim şuna ve ez bejim. Ama ez axin dikim. Ha. Ku jiseri mehe hatta vi demi ez ne karim işte derbaz bu borum. Ez nizamayı çabakim. Ha. Kan me bibinin. Spas mam. Dikkat kelek bırak aziz. Ez jibuna هاتنا سيداجي خازم سباسيا كي جرا كيكي مصطفى بالك كيكي محمد امين كيكي محمد امين تجبوي تاني بخيني علي لبي تجبوي تاني بخيني بخدي اجبو ماجي ما كيف تشوشي بخصوصي جبونا وجبونا تماشوانا وجبونا سيدا ودياري بكم جبونا مالباتا ان شاء الله تخو خلاص كر تماما از دايكا خو باوي خش بيروانا كبلا جبونا وانجي شاف سلت مالتا بابا بخش دلما تبوي وفين ام حيراناتنا ام تبي رسول بخش دلما
بوي وكبه دخويهن دلو كان دلان جاشق محمد بونا دين وهار دخويهن دلو كان دلان جاشق محمد بونا دين وهار اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمة اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمة صلاة وسلام لسر محمد سيد مؤمنا إمام أمة صلاة وسلام لسر محمد سيد مؤمنا إمام أمة زارا جدي دنگ خوش شالهرو بلبلو تبونه دلگش شباه و گل زارا جدي دنگ خوش شالهرو بلبلو تبونه دلگش دخويهن دلو كان دلان عشق محمد بونه دينوهار دخويهن دلو كان دلان عشق محمد بونه دينوهار اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمة اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمة صلاة وسلام بالسر محمد سيد مؤمنا إمام أمة صلاة وسلام بالسر محمد سيد مؤمنا إمام أمة ده هر خوشدایی دکه افتخار شبو هر جانانا توی جان و یار ده هر خوشدایی دکه افتخار لبر حسن و جمالت نورانی دست قلب من درکت افتخار لبر حسن و جمالت نورانی دست قلب من درکت افتخار اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمة اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمة صلاة وسلام بالسر محمد سيد مؤمنا إمام أمة صلاة وسلام بالسر محمد سيد مؤمنا إمام أمة مالتا بابي بركي مزفر تسخشتت كم اما شوان نجا وقت ما وصل عندك مايا ام في دقيقه باجي ما جو هناك ام كا مس بحصه صدقيجي ما كربو ما جو ام فطريجي كا ام بليف بكن اجا فطر شيء بيجا سيتشتن الزكاة يا فرزة بله فرزة كود مال إنسان يختار نصابه فطر جي صدقة فطرة وكود رمضان إذا إنسان يكون روجي دقري بهتر داوية ويدا أصلا روجا عيدة وإيفارا عيدة فرز دبي حتى روجا عيدة يعني هنجي فرزة بله أف مقدارك وتدي نها ديانة تعين كريه قوتيا 19 ورقة بله أف يعني جبوت شتى دان جبوت دتشتا يك جي جبوك إنسان روجي دقري كماسيد روجياوي ده بقري وانا كي تلافي بكي ويا دو اجي جبوكش فقير را بخوارنك روجا عيدي كيف خوشي جرا تشدي اي مالتا بابا خدي پیغمبر راضي به خوش کام زینب ج مدینه نفساندیه کوج مدینه بد و özellikle تایبتی مر مساج ما بخوینه جي اخا پیروز گوتیه سلاو رز ماموسته چکرا ما خودکاری پرس بکی و برسه بدی زکات لکفلتا مروا المالی دچه ناچه یعنی کو گلک
پرسن دیجی درباره وی یعنی زکات لکس المالی ده چه ناچه زکات لوا انسان کو مهم مكلفة يعني نفقي والسرم هو واجبة لازم هو لو ميزيني لو أناكي ناشي جبوك وقت الزكاة داوي أو التدفع قره ديسا وكاكو تدابي خوا شنكو تجويت مجبوري لو ميزيني يعني لو إنسان ناشي كل فتى إنسان يجي بيركاوي لازم كل ميزيني جولو نكاري بدوي بركي ما قادر جي نفسان دي قوتي الزكاة كسي كو مرف دينداري ويبه أما تبيناك جبيناك أجر كو كلفت بيرك زلام خوا وي اوجد كفيه ده بله د مذهب الشافعي ده بيرك كاري بدي زلام خوا چونكو بيرك كاري بدي چونكو نه مجبوره بيرك کو زلام خوا ميزينه زلام مجبوره لميزينه اما بيرك نه مجبوره جبولو بيرك وقت کو زلام فقير به بيرك زنگي به كاري بدي ده اما د مذهب حنفي ده ان اوش نجازه هجي من إن فردام صام أم بتشك ساكن أم برسينه çünkü gelek mesaj atına. Belki Kadir gotiye keko kes az deyndar mine le perivitine az zakata xo bedme أوجي من فكرينه بيجي قبول ده بين أبى راستيه كو دیندار بن اوجي صنفه کی کو مهو کاری زکات بدیوا لازم مو زکات بدیوا بيجي وقت کو انسان کی فقير الوجه هبه وديني وي هبن أزراب كارم بدميدا زكاة أخوة بشتراو المفقر إن جديني مبديمة دبي يعني جازة هجي من لأمريكا مساج مراتي بتايبتي خصوصية وكسين كو دروانة از مساجي وeb خصوصية تخويني بيدليجيش خو تابك نيزيكي فيدر كينه دبيجي كو در دورا من يا راس روسيا يجي مساجك أو صاحبه در دورا من دبيجي از خوازن زكاة بدم هوالك يا خوي لأو هوال نه مسلمانه ودجاز كسي جناس أمريكا يعني زكاة خوازي شو زكاة حقي مسلمانه يعني مودي مسلمانه يكون مسلمان به زكاة مونكاري بديوا غير مسلم أنجخ مؤلفة قلوب تشتكي وصاحية الجورا مذهب الشافعي إنسان يكو أجر هيفي بكي بلكي أف إنسان مسلمان ببي بو هيفي كاري بديدا يعني جوي أو غروبة أو جي غروبة ككو زكاة مكاري بديوا مؤلفة قلوب يعني جبوكو قلبي و جرم ببي بال إسلامي ووري نرم ببي جبولو بلكي يعني أما وكي دي إنساننا مسلمان زكاة مكاري بدي يعني وديتكو تشيك تدا هبا ولا سر مسلمانتيه هيفيكو هبي يعني يقولوا خرب الدنيا يعني ها ما نفكر يعني وصاما أبينا أوجي الجورا مذهب الشافعي بيجي بله هجي من جلك مامورا مساج شانديش مرة أما از نابه حمية نبيجم از بيجم مامور مساج شاندنه قلت يا معاشكي ما هي لما دي شو زكاة لما ناكبه يعني أو معاشي و يعني زكاة الواد شيء عنا شيء يعني الماليوان جبكو معاشكي وان هي زكاة أو بدن وان يعني زكاة خارم بدن مامورا زكاة ده ölçü أبا يعني أو مثلا كما قول نصاب هي يعني بله إنسانك وقتكو أصلي احتياجي وي تمام بد وجغيني ويجي مالي وي ملكي وي بري وي ولا حصل بقى درجة ما قو 85 غرام زير بله أب هنجي دبي زنجين كبي درجة زنجين ده زكاة الويناشي أما وقت نجها بدرجة أو إنسان معاشي وي دو عملي تقسيط خاني كي دي أنجح إدارة خوي روجي دكي بله بري هيج بير نامينن مو كاري بدي ده هنجي زكاتي وي شكل يعني هجي من مالته أبابه خدي بيخنبش ترازي به وصلنا زكي دقيقة ماما أم دعاء كيجي بكن شد باب هذورا بروفيسور دوچند مگو بروفيسور إن شاء الله بروفيسور تيجي لبيشات جاب دوچند دكتور تهاناس لزانيجا ميردينه ميوانم بو خدي بيخنبش ترازي به أم دعاء كي وصاب كنه جاي به هذورا إن شاء الله أم بجن آمين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وبك آمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا ربي مجبور رزاعة مروجي قرد وأم رزقك تدايما ملسروي أمي بفطر إن شاء الله ما إيمان بتاعني جنه ما يكو بهور تيجي ويورنجي وعفوك يا ربي يا ربي في مها رمضان بك وسيلة خيرة جبو ما تبع قلما وملتما ومسلمان تبع دبك وسيلة خيرة
في ليلة القدر كو الصبح إن شاء الله أمي بقهنه دا ويجي بككو جنه ما تفدى عفو بن وأم استقامتك باش ببين في دنيا دا أم سريا إسلامي سريا إيماني وبسريا قرآني أم بمشن آمين لله تعالى الفاتحة.